Imenti Gitonga Mugambi augite kiumia twitite Meru ikamukira ndege yayo ya mbere kiri Airstrip iria igwakwa Mwithûne jwa Imenti. Mugambi amwe na atongeria bangi bariokira itumurungi na Minister wa Roads Eric Mugambi bakioneka gutetera thirikari ni Mîrandi jo. Baugite bo kinyane bukwejania na ngugi kathumba na Ameru ni babatere kwa mbararia ontu bobo. Na wenga bana wa Meru mutumantu ithinki akiuga ezete Mîrandi Meru ende ni Mîrandi iria yabangirwe kagita na bou ikuthithika thaiji. Anthony Kathenya na Ntetweji. Mwandiki munene wa kurungamira Imenti Gitonga Mugambi akele mamburani maweti na mbere bwaskuri ya Kimeru na ile nende University ya Kemu mambura maramala udholonetia tongore kumakiri county na thirikari nene ile gavana mutumantu aidhinkia na waziri wa Roads Eric Muga uloli gavana wa county ya Meru Kiraito Murungi bale arutingoge ba mungi kiri thirikari ja ukabere amwe na thomi ba Meru leuni aidhulitati ndege ya mbere kethiro ikinya keni ni kejeru kia ndege county ya Meru muthenya wena kimetu diete. On Thursday, by the way, we are landing the first plane in Meru. And I am requesting some of you to accompany me. Mugambi ulwali gavana Kiraito Murungi na waziri Muga bakiumagire gutetera wakibwa keni giki wakibwaga runini ya mutonguru wande amuno thondi kibwa keni kia muchetho wa golf na kuga miradi nekaguna nene ya Meru muno kiro kwa Meru ngugi amuna kureta onjori the county no. This works we are committed to do to deliver them. They come with big economic opportunities. State Rojaro will employ not less than 500 Meru people. Tell me today, in today's world, who is this investor who will spend 4 hours driving to Meru and another 4 hours coming back? A serious investor. Sometimes it's just even a short time. Pamova corona keni kiunande iwete kiri tutu na kyo mbere wa madirikari. Bana de baro na no bogitata para chinji. Bangi baro na State House ndo wate kwa rutu. Na mezo wa kiramu kasongo. Yomba mutindo. Na tuetalaje para veta no ineri. The Mwithûne, Sagana is in the forest. And I thought what I did tomorrow. Now that the way to we can be pennywise and the food and pound foolish. Baada ya kudauti kunene kakirinde kikudauti lakini wewe ngomuga ugaya kuidauti baadu baraba kudauti tulitaka kuendelea tukutia. Kulingana na governor wa county ya Meru mutumantu aidhinkia mingi ya miradi ledite na mbere county ya Meru yalikiri mubango lwa mbiru ni governor ukabere Kiraito Murungi wa kiroto kia mwaka 2040 na kile akugane kiadite na mbere kuingia. Governor nikyo kiroto ni wewe ndane bo 5 we karika bari mbikira nteto cionde bari mbira wowe worete te mantu amanene Meru dendo vera winterete te mantu amanene Meru kande ethere blueprint ya ndeki kire vision 2040 na iyo ndiete oni bwampore iboko bitebi yakwa so baraba ko ura na iboko baringa Kiraito no wekere blueprint na iyo oni ko biata amunogo kagita gaka ulali mutongoro utingoge bwa mungi Francis Mudaura na ulitia Meru kugwatira kidhure kindike akiwa kindike ali nkade mwetu gokinyera ite mutongoro wande Kindiki. He is not here now. But that's the highest office we have had. And we should not just assume Kindiki can succeed alone. He can't succeed alone. He's just one step to the top job, just one step to the top job. Tule amigo, awi itoko muimberia. Menya politics actually kuimberia.
atongile baba bonde amunogu ni bekire tawirani bwako watambaru na wukile skuri ya Kimeru Institute kende dinambere kuthomithia Meru Kimeru amuna untuire bwa Meru to develop this institute Kimeru igwikira Meru inya kenda twatetheria Kimeru Institute kure kinya kethea kemu ni kwenda tutetheria itwe ya member to thirikari ya county, Your Excellency, tuka support Kimeru Online Institute. So as the MCAs, we are going to support you. Kirembere wewe kwenda kuleta Meru County na iko inyata Kamiti County Assembly tuambie ana betu baita na Kimeru na ratu ina responsibility ko baita na kile ECD bagaita na Kimeru kenda bakora baita Kimeru. Kuma muji muneno Nairobi, Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya.